XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Ms. Charity Lianes of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA; CJ of Baguio; Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Ms. Charity Lianes of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA; CJ of Baguio; Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool. Siyak ni Manong Jun, siyak met ni Ama, da kami ti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Itay pabak na gen, di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunatan ni Ilocano. Karumubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa, ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano.
exciting karuba. Iti talo nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Lucano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag. Dito'y lang 104.9 XFM. Isupay ah! Karubada kami, ada kami, manen nga FTD. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tayo nga Ilocano. Okay, good afternoon everyone. It's another Sunday with the 4-decade duo. Of course, talong oras apong nga namsak ti sonata ni Ayat Ken Biag. Dito lang apon numero 1 nga programa adda kayo man dito 104.9 XFM San Diego City. Exciting and very special. Iti daw itatapo ta Mother's Day, of course. Amin tayo at the mother na tagsanggasat tamain kat awanen na po kawen. And at the same time, kaaruba, ikan tayo ti basit nga pamadayaw na dagit iti ari iti Ilocano music no siya ti damagin nyo tayo sudang iti nabangunak apo nga songwriter, yan, publisher and producer Sir Harry Carpus of Bukros. Awagan da nga Bukros and maamuan tayo amin dagita damdama apo. Ibinsa-binsa tayo no aping nga awagan nga Bukros. Anyway, for your request and dedication, please feel free to text us over 0905-808-1259. And mabalin nyo may tumawag po for your live greetings. And tayo kunakon, very special tata, dagitay mensahe siyo, dagitay nakanakyo, dagitay mother yo. Mabalin nyo po nga ipatulod kada kami. And as opening piece, nga rod, kanta man, dahil may isang sonata ni Manong Hari ko naman lang ng tapno as-asideg awan tigap na datay naglimes ti arak may sa kadagiti or iti kasikatan insurat na kanta hanga naglimes ti kuana kasano mang lipat arak dagiti title na actually and then nasukat-sukatan na nagadutin version pero original nga naglimes iti arak so ipatayab mo man balong datay winodwata nga mang kansunen datang nga naglimes iti arak. Okay nga rod, in loving memory of Harry Carpus dahil sonata ket isagot tamet katikiti familia na nga pinanawan na. Katay nagong nangen yadayu dito'y din na nabayag apanawan nga nagipturag dalinduken saan di sinagaba bayat kaawan mo awan patek daytoy biyag pinubuskot oras sa naglemes iti arak barbareng ko na asikatay malipatak ngem naglabesen sikamanen tay awagan nakasambiyag ko tinted mo akalat aman tagustuin payen nga uray no pagkatayan di mo pinanunod di mbubus ko nga ayat ilagsin nakdita puso
iti ara barbareng ko na asikatay malipatak kemno naglabesen si kamanintay awakan nakasambyak ko tinted mo akalakama ta gustuan pa yan nga uray no pagkataya di mo pinanunot di mo busko nga aya nilaksin nagdita puso intanem nag-akas nilipa di mo pinanunot di mo busko nga aya nilaksin nagdita puso intanem nag-akas nilipa May isa ako, kadagiti kalatakan nga sonata. Iti panurat ni Harry Corpus. And ado pa'y apo nga sonatas, but before that, kahit ko lang apong basahin met basit iti biography na. Ayan. Biography if it is written by somebody. Ayan. Autobiography, no si kamat din ng isurat mismo iti kwento ng buhay mo when no ano tawag ti Ilocano ti kwento? Istorya iti biag mo. Yan. And if it is more intrinsic, ay more specific, they call it memoir. Yan. Memoir. Okay nga ron. Ni Apo Harry Corpus the Great was born in May 1, 1962. And pimusay Apo iso na idilaeng Domingo. Anang date at Domingo pa nung? Can you take a look? May 5. May 5, yan. May 5 iti pimana. Uso de And duwa apo iti number 1 nga sonata na nga pirming timmatak iti puso ti every Ilocano. Zeta ti naglemes si Arak when no kasano ti manglipat and Arak. Whatever is that title. Pero may mesa ti lyrics na. Oh! Kasi take for the cellphone. And the apo Isem. Isem mapakabiyagak pang murmuray da gito'y mata. yan, sorry DJ naragsak nga kuwami apong background me. Anak kaya mo sukatan tadi nalitay basit. So na, Sukatan ta nga roti. Salidir manong Diyo. Sige, mga roti iti sukatan ta mga roti iti ko iti ano DJ atilatan ti isukatan. Yan apo. And apo ni Manong Hari is may katlo apo iti inam nga kakabsat. Iso na iti youngest barangay secretary iti barangay Kabaruan, Piddig, Ilocos Norte. And dagiti sonata na apo get published 72 apo nga music stores and as well as naabutan na pa iti panawin iti plaka, CDs and tapes. Yan. Data apo. Ket ni Sarah Hari ket iti alias na inawagan tayo na iti Hari Arotiti. Siguro, Arotiti siguro. Gapo apo iti ilak na data. DJ apo na ere iso DJ mo ng istasyon di WIM and ito kuhan inawagan naman iti Hari Bukros Abukangkang. Yan. You know what is Bukangkang? Okay. And then amoy ka ding iti Bukros ket atagayam da jebado ngano agtakin ka nakaruwar aji ta duma ti sango nagpasango kasta. So nga maawagan nga Bukros and then isumutin iti nyelas da kanyanan Bukros. No, takin iso na kahit na di nakalus ti sango. Di na kahit iti pirmi nga nakabakat aji buksit. basta lang. Parwarin na nga nalaing isda. Bukros isumat din iti
alias nan. And apo nagado ti napatanor na apong sikat nga singers. We have J.R. Abella, siyempre. Taptaket police isunan. Isuna apo ti makin kansyon di agbabaket ka, nagpintas kan ading, pututan kan bakit. Ano pwede kaya nga sunatang pinakantan. At babay. Agbabaketak. Yes. Agbabaketak. Ni Adelaida Ramones nga di Hawaii tata apo may samet nga nalaing nga kumanta anwen ti guwapo day tamit iti sonata na, and of course long distance nga ayat sino kina-duet na dyan? Ni Ven Bautista. Ven Bautista. Di ka muna apit Ven. Social da siguro. Ven ko na. Ito nga minento kay Ben, di ka din. Ben. Nga po na pan US, Ven ko na. Okay. Melo Santiago. Di ba ka di? Kondisyones yan nagkatati kondisyones ni Ayat, dayang-dayang, tengati bye-bye, and kukuruk-kuk-kuk. Adamo ti version na ti kukuruk-kuk-kuk balong. Hanilin Inog, principal tatanti elementary, di jay Ilocos Metlaeng, and Rosana Sarmiento, di jay Metlang Hawaii. At doon ba'y apo ti napatanor na nga sikat nga. Ti kantada mo da kita? Ang ko nga na-research una yan, kasi when. And later on, we will know more about him. Ijay kadagiti kapag yan at tumawag tayo ito na makanyada. And at this moment, basa imang pengar, dagijay pangablao dita YouTube, tabaka no matuukan mo kita dita YouTube. Naimbagngal daw yung mga kuya, pagkablao man ni inang ko, Happy Mother's Day, kastamatan digiti, ina nga nagsakripisyo kadagiti anak na. Yan, itatangkongan kastamatan ti family benyo ko, yan. Pasyarat mga sir from Dimple, nagkidaw naman ti sanata nga, dakila ka inayag yaman na, kuya from ating Monlin Avenue. Happy Mother's Day, Inang in Heaven, we love you. And we miss you so much, Panantinelli Mariano. And Zain Manuel, kabalakang manapon ni Inang ko, Mergeline Aldaka, kini katubangak Irene Manuel, ti Happy Mother's Day from Marjorie Manuel, iti Rizaluna Cordon. And shout out mga idols from Mylene Mail and the Kiwag Levi J, good day mga katropa, ka-Blackman ti Happy Mother's Day kinda Mama Marie, Nanay Anastasia, kan Inang Ising, Jason Mateo Isabela, kastamat ti Valeriano, ken Domingo family ti Barangay Kabulay, Santiago City. Okay, once again, abo, dagiti sonata apo ni Harry Corpus, ti manggiganyo, iti first part iti programa tayo, iso dahito manin apo, may isang nga sikat nga sonata nga isun ti makinputar. Isang mapakabiagag pang mumuray dagito'y matag taisot makaagas mangliwliwat to'y kaunggag isang maduti sa wena aday isang mamagagunda aday isang maray awan na ka aday isang pamagustukan ka oray adaming kaniyang arigat oray painuag pupuntutak oray painuag paspasunudak nuwes man nakriknak mapakmayat isem unisem ka man biyag ko lawagam man to'y barukong ko kaisem mo isot mangay ayo day ti pusok natnuang tilindo. Isang mapakabiagag pang murmuray dagito'y matap taisot makaagas mangliliwat to'y kaunggag isang maduti sa wena aday isang mamagagunda aday isang maray awan na ka aday isang pamagustukan ka oray adaming kaniyang arigat oray painuag pupuntutak oray painuag paspasunudak nuwes man nakriknak mapakmayat isem unisem ka man biyag ko lawagam man to'y barukong ko taisem mo isot mangay ayo day ti pusok natnuan tilindo isem
kamang biyag ko Lawagam mantri baru kung Taisem mo isut mangay ayu Day ti pusok natluan ti lindo Isem umisem kamang biyag ko Lawagam mantri baru kung Taisem mo isut mangay ayu Day ti pusok natluan ti lindo Okay, ngayon dagiti kalulukat pa lang nga po dagiti radio na. Of course, you're listening to Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago. Exciting kiti oras abo alas 12:24 ket para kadagiti mauding amin size balong basahin man. One shoutout mga idol sa Jaman Sika. Kuna ni Raymar Torno, taga mo Nilias, Ramon Coco, yan, ni Jay Bugalyon Norte. Yan. Wani gameng sa Katropez. Ayan, magandang tanghali po mga sir. Happy Mother's Day po sa mga nanay dito sa Sinsayon at yung inang ko dyan sa Rizal na si Teresita Gameng. Happy Mother's Day po. Salamat. And hi Karuba, pa-shoutout nga po dito sa San Fermin. Paragas na rin po ng song na Where Are You Now from Roland Cabrera. Ayan. Happy Mother's Day sa lahat ng ina from Mary Joy Franco. And Maribet Pascua, good afternoon Karuba. Pa-shoutout nga po ng Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Bati na rin belated happy birthday sa aking poging apo na si Kenzo Skyler na nag-vlog dyan sa Makan Budol Restaurant. Para kasi nga po ng iingatan ka. Ayan, from Maribet Pascua, iti Banawag Norte. Kuno naman ni Hosana Saraos ha. Hi kuya, pabati naman kin Felix Mosquito. Thanks po. Anong sinabi mo? Wala naman. Basta batiin lang natin. Hello Felix Mosquito kano. And of course, kung nanamit ni Kumare Alice Ligayo Lazaro, na imbagal daw, kumpare idol, pa-request man iti mother of mine, mother of moon, kung na naman. Mother of mine. Para kininanang ko, Lourdes Ligayo Lazaro, kastamit din katagiti amin nga ina. And advance happy birthday, pay kinigayem ken BFF, boyfriend forever ko, ani lakay ko, ani Junior Baloro, gameng birthday na ito no May 14 and 54 years old na. Mother of Moon. Incorrect naman pero late. Maayong tanghali mga katropa Santiago XFM. Parakas naman ng song na Babylon. Mga sir kong Pogi. Daghang salamat from Jesse Ramos. And Happy Mother's Day sa nanay ko na si Isabelita Indactivo. I love you from Connie Gakusa. Okay. And atimot ni taga PPDO. Wala na ni Ma'am Maria Novi Saldo. Okay. Happy Mother's Day to me and to all mothers who are listening. God bless. Okay nga Rod, as part of the program apo, apanang talyaw tayo iti kinalaing ni Harry Corpus, nga garamit iti music. May sapay apo, dito yung sonata, nga kayatin milaunay, nga putar na metlaeng. The song called Tapno Di Ka Maila in our version. Adayunay nagbatan ta Diyak amuno kasano ka Nusumipinget malagim na nga ta Nubukod mo tay siksika Uy buyaem kat litrato ta Di mo
once again in loving memory of Hari Bukus Corpus. Adaag ditoy adda ka dita, ada yunay nagbaet kanta, jak amuno kasano ka sumipnget malagip na ngata, nugugon mon tay siksika, buy-buya em kat letra taatwa, di mo kadila marik na tay di barat ayat kuken ka. Ururayek tetang mabiyagku, tapno may katang data iliw mo, pay ang iyap kaskuti, I love you, sikala malaglagip ko. Ururayek tetang mabiyagku, tapno may katang data iliw mo, pay ang iyap kaskuti, I love you, sikala malaglagip ko, sikala malaglagip ko. Okay, that is Tapno Di Kamaila and under the Book Cruise production. And the time now is 12:31, and we will be back with more songs and more Hari Corpus songs right after we break. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with Okay, we're back, mga karuba, katropa, and ano nga pa itawag kayo yan, endearment na kunada, whatever, katropa, yan. And you're so with Katropang June and Katropang JM dito lang hapon. Numero 1 programa, adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago. Exciting and simulcast apo over our YouTube channel. Karuba, kung na berukin nyo lang. And dito yung apo Facebook page, iti XFM Katropa. XFM 104.9 ko na nadijay apo. Berukin nyo lang yung dito Facebook. No kayo nga makita. Anyway, kat akas naging topic dito tayo, the legendary Harry Corpus, and of course, our celebration of Mother's Day. So to all mothers, abo nga listening out there, manariman nga gubobra, manariman nga gininaw siguro ito nga panahon, dapat nagiging sambut, aglukluto pa ilaeng Happy Mother's Day kada kayo, apo, ipatan nyo pa ilaeng da kita lalakay yu ti agubra kada kita. And, ay natin kita pangablaawan o man ni John Marcan. Okay, ang kumapasa, tababasit na ito eh. Anyway, iliw ko kayong kalatan kuya kung ano ni Monel and Abenio iti kaya't ng mga ganyan sunata. And Jerome Espino, agat
Atagaw. Pa-shout out idol, pa-request naman di Cactus Idol and Raven Camille Cantor, shout out po kami dito sa San Guillermo at nais ko pong batiin ng Happy Mother's Day ang aming mama na si Carol Cantor. And Gemma Hagok, hello Karuba, pa-request man di Jay Gunggunam, thank you po. And Marites Espiritu says here, hi po mga idol, pa-request nga po ng Don't Cry Johnny at Rivers of Babylon. Salamat po mga idol. Okay, for the meantime, umalawat tayo pa may isang call. Nag-type lang ang tawag dito ay hello? Hello, Kuya. Hello po, Kuya. Yes. Magandang tanghali po. Happy Mother's Day. Thank you, Kuya. Pwedeng bumati, Kuya? Sige, go. Binabati ko lahat na nakikinig, lalong-lalo na sa nanay na kagaya ko. Binabati ko ng Happy Mother's Day. Ganon din kay Ma'am Helen Rodriguez. Binabati ko rin po yung asawa ko na nasa Cabanatuan City, sa Pacific. Binabati ko rin po yung mga kamag-anak ko dyan sa Alicia, family Pega, family Noria. Pwedeng mag-request ko yan. Yung willingly, Kuya. Sige. Thank you for calling. Thank you, Kuya. Okay, that's adding Risa. Okay, Rod, the number to dial kada kita request yo po 0905 808 104 0.9 XFM. Sige mo lamang ibagan nga magpukaw. 0905-808-1259. Kapit na 104. Anyway, Sir June, hello po. Pa-request po ng Uncle Berting para sa mga tatay na naging nanay sa mga anak. Pa-shoutout po sa aking dungo, Ramil T. Velasco of Flores, Umingan, Pangasinan. Salamat, Sir June. Happy Mother's Day sa misis mo, Sir June Kunana ni Luzon Velasco. Okay. Ang Rod, apo, patasin tayo man tumawag di jay Ilocos at this moment kadagiti Magampaya. when Mabalinan ba ako na? haan mo dadetan mabalin tumawagan. Ayan. Baring? Yes. Ayan, connect. Yan. Okay na. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah, sino nga dati ading? Ni Duque sa Bareng, sir. Duque sa Bareng. And kaping anom ni Sir Harry? Kaanak-anak no ko, sir. Oh, kaanak-anak. Mano amin ti ka? Anak-anak no ko, sir. DJ, ina ko nang... Kapsat na. When, sir, bali adim mo ng kapsat lang yung natayan, sir. Ni mamang ko isunod pa, DJ. Inauna datata nga si Bibig pa, sir. Oh, anyamit ti mo nga malipatan kini Uncle mo. Uncle mo nga Hari. Actually, sir, sakti nang patakder deta live stream na. Oh. Ta iding amin, sir, hanga kay Uncle ko iding ti ag live stream. Ta naupay nga namin pinsan, idita Di ngamin na recording di Manila, nag-stop ga po iti pirated CD, sir. Tapos lang nag-down, idi ko iti recording. Hana kaya't idin, sir, tati una na kanyak, idi. Ang agtarakin na lang yung tibabuyin ko na idi. Ngayon ga po ta, kaya't ko unay nga makita tao ni Uncle, sir. Gaputa, amok adot mga ayat, kinadot ang damdamag namin kanyak. Kunak, ala na Uncle, kunak. Tanumayat to dito, Uncle Ket, may pag-recording tayo man ulitin kada aduman yung kanta ting marami din. Gusto ti ko na kanya kidi, sir. No kaya't mo, i-challenge ka, sikat mong rugi ko na kanyak, sir. Oh, okay. Ito nga, day-dimit technician, Mr. Kunana, when, alan, irugi mo kami ng esa ta, numumayat to ket, makamuntun busing mo ka sa noon, Kunana. Ano ka dit magastos ka di uyo ko na ka di technician na, sir, 75,000 ko na iso nga in regret ko met, sir, nga mapada di tap na maadaan kami lang ti live streaming ngem idi mangrugi kami kasamang June pero may trigat na iso nga nagalala akti si sponsors tap na mabuok deta nga live stream
Kahit kaasin na po Diyos kasamang June. Idi ibagbaga ko nga ni uncle ko nga ni agsublin kung kuna imado iti followers aging gana nga binaunak na minsan ni uncle ko nga mapanggumatang tisuka. Idi agsubli ako isot na katugawin. Iso da iti tiruginan nga isot nagtugawin nga agprograman. Oh, okay. So ate damag ko tata, anya tiham mo malipatan keng kuana kas uncle. Jak malipatan kanya na Sir Jun ket digiti adu nga panursuro. Adu nga ungit nga isot ng patibker kanya. Talaga nga naungit med. When sir talaga aging gana nga nang makita nga maalam di gusto nga kayat nga aramiden kita nang agpatingga. Kasi iso na nga mangisuro sir kaya talaga nga isuruan na ka nga nasayaat. Talaga challenge naka tap no agbalin ka nga nasayaat nga tao agbalin ka nga nalalaing pa ma-improve mo tibagbagin kas Jane uncle ko idi. Asin numati ka asit gan nga nagbalin nga singer na kanyam. Kasi gan nga nagbalin nga singer ti Bukros. Actually sir, iso da amin nga singer ng imun una sir ta idi ngamin ubigak pala nga basit. Shakti adda ja abay ni mother ko nagkom-compose. Iso nga sino di kita naramitan natin kanta amin ida sir. Talaga nga magusgusto amin ida ta. Iso damit amin ket kasla bilang da kami nga pamilyada ken bilang da kami bilang da kaslakapsat. Nang runa kani manang Jessalyn Lopez, ni namang JR Abella, so dati nakabagbat ni Mang Brian Jacinto, ni Mang Ronald Barrientos, Mang Elvis Panabang, Mang Butchikik, ni Brent Domingo, Herbert Domingo, Sylvia Gawiran, Adelaida Ramones, ni Mang Dio Tagalikod. Pa talaga nagaduda Mang Dida Dancel, Aduda sir. Talaga. Aduda dyan pa ilagan. Oo, ngarod. Oo. Kat, kaano matitabon na ni Manong Hari? Itatang awang pait da manang ko ni Manang Cheramit adat abroad ng absat ko sir. Adat away kente kapsat na nga adat honololo away met lang. Hami pa'y maibaga ti aldaw nga panakatabon ni uncle ko. Sir, uray mi pa'y lang ida. Nga sumangpet. Sir. Okay nga Rod. Kaya dito ngamin di pa army talaga met nga dagiti sunata na until now talaga nga agbibiyag pa ilaeng si bibiyag pa lang ket nga mapukaw dayta aglalo ket music ko namon kadi ang mapukaw dayta ket sila lagip kami latamet ken akas musician kini Harry Corpus the legendary apo nga Bukros yan. And anyamit ti mensahem kadagiti makamamo keng kuha na dito di paarami dito Isabela. Umuna man ti amin kasamang June. Pagyamanan kay unay kay ni ading anatay naga na dito ka John Mark. Ay, John Mark. Yeah. Pagyamanan kay unay kay ni ading ko nga John Mark, Sir Junta, ini kanya ti gundaway, ti aldaw nga nagipenyo man ti ipupusay ni uncle ko kendi gitikan kanta nga nararamidan na kasamang June and kasamang John Mark. John Mark. Ket kuman nga kablaawan dito so aming abuy-buya kanya itata. Dagiti amin mga idol ken uncle ko dagiti amin nga sumupsuportar ti kanta mi nga Bukros agyam-yaman ako na kada kayo apo ang kami makasubsubali ti kinasaya at yo. In behalf of my family agyam-yaman kami tinaim papusuan kada kay amin na sa nga pada ket sapay kuma tauray ni on ni uncle ko ket agtultuloy kay tulad nga dumdum ni kadigiti compose ni mother ko ni Mrs. Nelly Bareng ken kastapay nga ada kay tulad nga dumdum ni kadigiti kantay ti Bukros. Nagmayat talaga nga malidayang kami oray si kami nga kami pa amua pero because of music talaga met nga naubon tayo nga Ilocano.
Okay, nga ron, thank you so much, ading Duquesa. Duquesa ka talaga. Thank you. Okay. Thank you for your Yes, time. kasama Jun. And condolence. Thank you so much. Condolence sa apo kadagiti buong nga Thank pamilya you. na ni Manong Hari. Okay, bye-bye. And as parting song apo, kansyonan mi manin, may isa kadagiti simikat apo nga sonata ni Manong Hari. Dito ay Kurente Kurumbo. Dayawat man, di kinalaing mong agparparo. Tay di lang kalman nga intanagam-am mo. Dagos mo meten nga imbaga taayat mo. Idintuta jak pa'y unay, amoy kakatataong. Di ka man manar sa iho, manon sulisog o ading ko. Makarik na ang kadagita buladas mo. Dayday ko nam asyak tipit-pitik ta puso. Nuy di lang kalman nakita ka nga dakaakbay mo. Dakay apapai fuera de los buenos. Agayat kayo inaangaw, inuulbo. Tay pagsasao, ako rin di kurumbog. Pangay ayo, pangararcho, ngem pasig na ulbo. Takay apapai, nahilig kay di paspasaran. Pagang ang awan niyong tinagan ni Ayan. Ayaten yung lata, agmamadi, agmamaya. Kastay bani, ito wada apan na adamet sulikba. Nuti papai, ket agray rayo pailaen. Nagagat na isen, kenatuan takne. Ngem no makakita da, tilalaki na punggay. Insaot insarita, nga isugsukat na ka. Dakay apapai, fuera de los buenos. Agayat kayo inangaw, inuulbo. Tay pagsasao, ako rin di kurumbo. Pangay ayo, pangararcho, ngem pasig nga ulbo. Dakay apapai, fuera de los buenos. Agayat kayo inaangaw, inuulbo. Tay pagsasao, ako rin di kurumbog. Pangay ayo, pangararcho, ngem pasig nga ulbo. Pangay ayo, pangararcho, ngem pasig nga ulbo. Kasa naman tiro, gagawin na kan kondisyones. Ajet, actually may sakata kita kasi katanda ta kondisyones ni Ayan. When, kanan yung mga gitiradyo di ata ka. Kondisyones. Kasano manti ko na dyan sa rugroginan. Ayan. Kondisyones ni Ayan. Amo malagip. Nagubing ka Jay na. nulunggak ko na ba? Wan. Init jay daya, malaglagip ko. Inkay di jaya, Datati, adupay ti sonata apong nakitkitak mo iti tape pala ti uso hambala nga uso iti CDs and MP3s. Okay, nakita ito mga pangaplao balong. When, hi kabisat John nating GM na yung pag malamiw watching from Calgary, Alberta, Apaw. Agragas naman ti Diro ni Ayat. Ayan, thank you from Nessie Salcedo. And bike ni Kuya ko na
From Marlon Isidro na yung pagkamalam karubal listening here in Santa Ignacia, Tarlac. Pa-shoutout sa Mrs. ko na si Honey Lynn nasa Korea at Family Isidro and Family Lintao sa San Mateo, Isabela. Thank you. Ano na yung request ng sonata? Diro ni Ayan. Diro ni Ayan. Diro. Ayan. Diro. Hello and have a blessed Sunday mga idol. Sir John and Handsome JM. God bless you both. Happy Mother's Day to all moms out there from Binilda. Okay, ngayong sakbay ka kumansyon ta. Pagyamanan mi pa apo dagatay sponsors may awan sarday na apong agtungtungo kada kami. Of course, hindi lang Sunday nang itad man iti something to ipadawat ta kada iti listeners. So damdamag papugto kami. Thank you so much Manang Larina Flores and of course Rainier's Private Resort. Yes, nagipatulad mo lang di Gcash. And of course, masarakan na po sa Dipurok 3 San Sebastian Ramon Isabela. For any occasion apo, just get in touch with them. DJ Facebook page na Rainier's Private Resorts. Ayan. Ayan, kastamat kinanti Lorely Baldoria ti California. And Perry and Maricel Totok. Auntie Cathy and Uncle Ronald Salvador. Danielle and Lisa Cabal and Josephine Cabal. CJF Baguio City. And of course, ito ay Pacific Pacific Star Star International Employment Agency. Ngayon, as requested, here is Diro ni Ayat. Nagrigaten biag ko tiyag may sa kan kanayon laeng nga si iliwaken ka alang aruden biag ko di nakat baybayan tanal Pasko nga inkariya di kan lipatan maasika biag ko ket ipangagnak ulilam tuy pusok tagimura ni ayat init bulan jay nga tu isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa maminsan pa'y biyag ko ana iri depak nagparang adagus taladawam kaniyak ibukbuk mo nga rudem tidili ayat tananamek na minsan pa'y tisamit ni ayat Happy Mother's Day to kinini ng Avel. Ayan. Of Bliss, Bugalyan Norte. Happy Mother's Day, Ninang. maasika biyag ko ket ipangagnak ulilam tuy pusok tagimura ni ayat init bulan jay nga tu isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa maminsan pa'y biyag ko ana iri depak nagparang adagus taladawam kaniyak ibukbuk mo nga rudem tidirumi ayat tananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat ibukbuk mo nga rudem tidirumi ayat tananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat Deta eko ta. Ikate ay naikaten. Naikaten. Okay, ngayon. Mamang basa ka pa. Itagitay daduma pa yung mensahes. Kas kuma dito'y kuha mo dito'y cellphone ko. Na impang daw yung katropa. Pakablao man ti pamilya Tadeha, pamilya Duque, pamilya Muñoz, pamilya Abad. Nang nangruna kinilakay ko nga ni Dario Amparado. Pahikan tayo man. Dito'y kas makitam. To'y Agyaman, Vanji Amparado. Dito'y Gulak, Defun Quirino. Shoutout kami dito San Guillermo. Ayan, nice ko pong pati ng Happy Mother's Day ang aming mama na si Carol Cantor from Raven Cantor. And Jerome
Atagaw. At Tagaw. Kaya Matagaw. Shoutout idol para guys na naman tayo Cactus. And thank you so much Kuya Jun for the tribute to my cousin Harry Corpus. Ayan. Rudy Corpus Jr. Dahito'y kuya, son of the late Sir Rudy Corpus Sr. Ayan. When Rudy Corpus, gayon ko ti Facebook. Oh. Di ba nag-message kayo sa di ni Sir Well, Harry de? Yeah, there was a time before. Yeah, okay. Actually, pilpilitik met mag-reach out kada kitay talaga met nga padatay nga musicians all over the nation. Nation ko naka ta. Siyempre, inquire on how to do better, something like that. So thank you so much. Kurente Kurumbog. Yan, najay kinantatatatay. And ado iti sonata actually ang ko amuno sino ti makin aramid kada kito ngem nasaraka latan dijay Spotify nga Bukros Singers kung na nalatan so nalabid amin tiket adat iti panurat ni Kabsat Manong Hari and nasangkat di mother na ni Duquesa Tatay ni Nelly Bareng. Ayan. Bareng. Okay, sakbay nga pumatras sa Panawan game di patalastasin. So karon agsubli kami with more songs of Harry Corpus right after we break. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago. Okay, we're back and you're still with Katropang June and Katropang JM. Dito lang po numero 1 nga programa. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago. Exciting! It's really exciting and kung nani kumpare ka Raimundo de la Cruz, pare pa shoutout man iti aming followers iti Co-op Koy TV. Ayan, Kokoy nga min ti palayaw na and then iso ti ari katagiti Kooperativa ti Entero Lubong iso nga Co-op Koy TV. Haang ko ngamin mabirukan tayo live stream dito XFM Santiago isong i-chat kalat na. More power to your program ko na. Hindi ba pinicture naman yung stereo? Ayan, isong arod stereo tilugan ti pagtingtinggan na aka medyo ado siguro ti kwartana dito yung gasolina na masapol ng i-on dito yung radyo. Actually, iman-mano ti gumatgatang ti radyo itatanga panawin and ngem to tell you, masapol tayo iti transistor radio. Wana. Okay, nga rod. Malawat pa ititawag. Hello, good afternoon. Hello, Karuba? Ayan. Ano, Karuba? Yes, hello. Pamaling matawag, Karuba? Well, kablaw kang karuba. Padlawang kayo man, iti naragsak nga algaw yo, ken kasawit kini mother ko nga naragsak nga puso na. Ken madlawak man, katsat ko nga adan kan tati balay. Ken kasamit kay kanaka, kaduak. Ken day katsat ko, ken mabalay ito sa mata. Well, narisik ka na sa nata. Ate man, ate sa mata nga ata ka man diyag ko. Da akon biyag ko. Okay nga rod. Thank you. And ngem sakbay apong kumansyon tayo kadagitang ay kumansyon kadagitang request yo. Ay ket ilipas sa mampay iti tribute tayo kini legendary Harry Corpus, and at this moment may sapay apo nga taga Ilocos mat iti ikanta iti kundaway nga sumarita. So once again, as a tribute to Harry Corpus, dagiti kakaanakan na ti intay tawagan, dagiti kakayam tayo kaanakan na. Okay nga ron, on the line we have Rudy Corpus Jr. Good afternoon, ading Rudy. Hi, good afternoon, Kuya John, and to John Mark. Ading JM. Yes. And they show yung Adjo Karuba Isabel. Adda kami manan. Adda kami manan Karuba. Okay. Okay, nga rod manong atawan ni ading Rudy Corpus Jr. 34
34 years old na kon kuya. Ngayon pag 35 tun dito Mayo. Okay. Oy, happy advance. Happy birthday. Adati ayog na. Oh. So, adati ayog na. Di panagsauna. Okay nga Rod, si Katim ay kamano nga kaanakan ni Hari. Ay bale adot agdamdamag namin deta kuya John nga bale ni Kasin Harin Kasin Singko no ni Diyos Alwad ng Hari Corpus kasi ni Kasin Hari kuya John ni mother na and ni Diyos Alwad na father ko ket agkapsat. Uy. Kasi adong amin kasi sumit ti damdamagin dapay no iti amin norte kuya John nga ni papa at ni Diyos Alwad na papang ko nga Rodi Corpus Senior kan ni Diyos Alwad na Kasin Hari is agkasinsing ko na bali agang kelda no ka. Okay, agang kelda and nagdindin na kayo mga Rod kani kasin mo nga Hari. I mean, do you have time nga together? Idi ubing na Kuya John, iso kanainak na bapa ni J house da GPD, idi ubingak pa lang kasi may sanak nga paborito ni mother na idi. Oo, okay. So anya ti timmatakmet dita pusom nga sonata nga aramid ni Manong Hari. Ado Kuya John kasi halos amin nga aramid ni Kasin Hari kay pimatok di norte amo tayo dita kasi amumlatan no bukros eh. When, isulang mo, produce idi nga panawen. Di ka di? When Kuya John. Okay. So, naimatangam amin, no, kasi nung kariga recording. Ay, when, at the time nga itugtugod na kidimit, idi agkadwa tagan ni Papa, Kuya John nga, data lang pinag-compose na kantagat, data may isang sigarilyo na maka-compose this 15 kasi di kinaadunat kinalaing na. Nalaing talaga ang compose ya. Adyo to lang yun production natin nariga din. Adyo music, background, arrangement and recording and everything. Arranger. Dabay kit may isang arranger to kadokta ta ni RJ. So good afternoon kini RJ. So arrangement lang ni Hari data, ni Manong Hari. When kuya, tapos ni muna talagang arranger na is ni Tito Bobby Yakapin. Bobby Yakapin, okay. From Ilocos. Ilocos, talaga nga Ilocos sinagapon na sumaten nang-inspire kada kami dito di pa-arming agaramid. Actually before listener kami amin dito itawag mo ti songwriter dito yung iti Ilocano song ito Isabela. And then I'm inspired with this song iso nga pati siya nag-aramid with ten. So anyway, any message nga kahit mga ibati kadagiti followers ni Manong Hari? Tilang ko mamaibagak sabay ko mata itultuloy dalatat panang suporta digitikan kantat nga imbati ni kasin ko nga Hari Corpus digiti kakapingkas nga putar na sabay ko matahante baybayaan ti kantat Ilocandia. So dedit may isa nga mang panaknek kanya tayo kay mang ti maipakita tilaing akas may isang Ilocano kuya. Ken sabay ko mata padimit ni Diyos Alwad na Papa digiti met aramid na sabay ko mata ante ko mata baybayan digiti kakapingtas nga aramid nga duwa. So duray man adadat sa baling biyagen kuya tuloy talata ko ma. So thank you so much ading Rudy and Juan kahit supportaran nyo mo iti sonata mi okay. Thank you. Sonata ita Isabela. Kasla may isang tinagtaudan na di kasi may isang dialect Ilocano. Yan. So ipatagtay nga talaga ti Ilocano. So thank you so much for your time and condolence. Thank you kuya. Okay nga Rod. Dagiti sonata pa'y apo, ba iti paar na dita Ilocos, may sapay nga sonata nga kansyonen mo, John Mark? Ay, una yan, ayaday kino Kusuk ken kararwak man kisi tutuko
Aditan niliday na kenapnuan tuo Jakman lamay peksa Tigurak ang napalaus Amang katpayin sakit baba Barung emdaanin awan pa'y asawa Lakay ako na ng matanda na ganap Jaksan maramanan Ti grasya ni ayan Jakat pagbasulan lukas at ibaga Kagangay tibang barungan nagbaan Di pa'y laag pedal bilang uyawenda Di pa'y laag kurad tay babae ang madikaniya Barung emdaanan awan pa'y asawa Lakay ako na ng matanda na ganap Jaksan maramanan Ti grasya ni ayan Jakat pagbasulan lukas at ibaga Kagangay tibang barungan nagbaan Di pa'y laag pedal bilang uyawenda Di pa'y laag kurat tay babae ang madikaniyan Di pa'y laag kurat tay babae ang madikaniyan Okay, patasin mga roti bumasa kada kita mensahes balong. Ayan, pasyarat man kini Junjun Castro, kini Tony na nagluto ng ginataang tilapia idol. Ayan, Jumphead instrumental na banggal daw karuba, naragsakal daw amin nga ina. Ayatin ko mati dagitiin natin yung inal daw aldaw na. Ituloy yung mapasantakan kan kanta Ilocana. Ita taawanin ni Harry Corpus, God bless from Cornelio Pagal and Doming Martinez. Hello, good Sunday afternoon, Sir DJ. Stay safe and God bless. And Nakin Ligambol, good afternoon, Sir Junat, Sir JM. Pasyarat kadagiti taga Olango, laliti Super J. Yaman, Happy Mother's Day to all. And good afternoon po para guys ng Mildred from Adnilim. Now, Emelinda Benitez. Baliktad po mga Ayan, hello to Ma'am Engineer Jingjing Galeom. Ayan, Madam Magbibuya. And Julian Lopez. Gandang hapon, Sir John and Mark. Binabati ko sa lahat ng mothers dito sa Cala West. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Kunana. Okay. Apo, permingan na basbasa ako. Hindi lingkot. At kumati, t-shirt ko na pudot. Wala, tako dati eh. Nyawag dito yung kasi kayo nga telan. Basta Under Armour. Ito importante Under Armour deta. Okay nga Rod. Anapay anamatikay mo kansyonen. Balong. Yan. Pakablaw man karo ba watching from Batak, Ilocos Norte, Diyos Tio Agnina. Diyos unay Tegnina. Okay, so Apo, in lieu of our celebration of Mother's Day to all mothers, tiket mo kantaan Balong? Happy Mother's Day to all. Yan. Happy Mother's Day to Nanay Lourdes, Ading Jelora, and Ate Mau, Auntie Juwie, Inang Nate, yes, Auntie Los, Auntie Nancy. Tumay katugangan, natividad, natibab ko na iti kuan na ubing pinapugtuak tinagan ni katugang ko po nagparta nga napan natibab pastor ko Natividad Pastor, ayan, she's turning 18 sa ag-18 in July 13, ayan. Advance happy birthday and happy Mother's Day tatang aldaw. So do you have anything kaya nga kantaan?
Ano ba ti kanta nga pang mama? Sikat ita kanta na nga pang mama eh. Yeah, For sa- mama. For mama. Duwa ti kanta nga. Ay, ado, no, kang kanta tati ko. Okay. Sige, as requested by Kabsat, sino tati jay tagay chaging kumari ko na Alice. Mother Of Mine is i-request na tayo ito eh. Kaya na isagot kini Mudra Bells naman. Yan eh. Mother of Mine. Okay. Kay mother mula ta kuna mga. Mother of mine, you gave to me all of my life to do as I please. I owe everything I have to you, Mother, sweet mother of mine. Mother of mine, when I was young, you showed me the right way. Things had to be done. Without your love, where would I be? Mother, sweet mother of mine. Mother, you gave me happiness, much more than words can say. I pray the Lord that He may bless you every night and every day. Mother of mine, now I am grown and I can walk straight all of my own. I'd like to give you what you gave to me, Mother, sweet mother of mine. Mother, you gave me happiness, much more than words can say. I pray the Lord that He may bless you every night and every day. Mother of mine, now I am grown and I can walk straight all of my own. I'd like to give you what you gave to me, Mother, sweet mother of mine. And here's another song, especially for all the mothers in the world. Happy Mother's Day. Yan. And sa lahat ng mga feeling mother. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw na
ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni Inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay. Puso kong may dusa, sabik sa unggoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni Inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay. Puso kong may dusa, sabik sa unggoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni Inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Nais kong matulog sa dating duyan ko, inay. Oh, inay. Apo, dahil tatiso natin ka nang itulad ka tayo, hindi oras sa 28 minutos kalpasan, hindi alauna at timalem, and you're still listening to Da Kami Manen with Katropang June. And Katropang John Mark. Okay nga ro, dito pagyamanan tayo, iti main sponsor tayo of course, Yes to Health Wellness Center, apo nga agar-arami, iti libreng check-up and consultation. Dito rin apo nga magkatang, iti produkto ti Yes to Health. Dito Yes to Health Wellness Center. Kasko ma iti Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C. Nature Soya Coffee, kanda iti paborito ni Apo Chief Technician Turbo. Turbo Dietary Supplement, Apo hanga mabalin nga awan ti kastana tapno narekta lata. Na tubker lata iti pambagpagina. Okay nga rod, Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix. Santon Vision X Plus, Clear Skin Beauty Soap. Premium D3 Coffee, And of course, Santon Herbal Tea. Yes, okay. So, matama kayo itong mga programa, May?
Anda kami manan dito lang 104.9 XFM sa Santiago City. Exciting! Okay nga Rod. And agsabli kami with more songs and surprises. Apo kalpasan di sumag mamano apo nga palagi. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated Okay, ang subsulit ang pagayam yu katropang John Mark and katropang June Seriales. Abo, dito lang ang numero 1 ng programa. Da kami manon, dito 104.9 XFM Santiago. Exciting. And naragsak dito tukwar background music, pero abo medyo maldaayan da kiti puso mi napo ko manen di may sa ikabsat tayo abo iti music industry. That is Harry Corpus. Yan. The legendary Harry Corpus nga Bukros iti Bukros Singers. alias na so tumagin igam ti Bukros Singers. And once again iti Bukros datay Nagtak-in. nga nalawlaw ti sango na. Siguro handa nga sango ne bukrusan ka ko na da no day kasla ikat da pa nakatakin mo na bukrusan ka. And kuna na ni Joseph agtarap iti kabatungan Isabela. Happy Mother's Day kadagiti amin nga inna. Happy Mother's Day, Mama Rachel Libed, and pa-shoutout naman po kay Lola Pedro Libed. Love from Solano, Nueva Vizcaya, para kesman di makapasala. Kuna na.
kan para kadikiti amin nga mother nga gandang Happy Mother's Day from Sian May Libed. And hello Auntie Elida, Happy Mother's Day. And Zenaida Arenas, gandang hapon po mga idol, para guys ng kantang Wait ng anak sa magulang ko na magbay Shadow. Is that? Ayan, hello to Ma'am Arlene Alindayo. Ayan, magbubuya mo lang dito yung Facebook page. Yeah, dakil siguro dyan anak na dito ni Right. Arlene Sakasaka nga graduate iti St. Benilde po. Kita mo ta St. Benilde. Okay, anape kadi iti sonata apo nga adupay iti sonata nga putar ni Harry Corpus kat ang ko nga binse-binser. Kaya may sa ating apo nga sonata nga timbatak kada kami kikit mi dito nga sonata nga interpreted by Mamang Police under of course Bukros Singers met lang deta under Harry Corpus Production. So datoy para katagiti napanawan na kan amin nga ina nga napipintas. Gana sa nabiyag musika ating ay mapuy-puya. Lago sa mapang-aran kaunggan dahi tiring na. Ngamin tapintas mo awat pang ipadaan. Isot mong kayaw dahi to'y marik-rik na. Dahi nga is-isan mo ay pudno ang makabiyag. Kasla linunuta kalid mo ako sonana. Takutis mo kasla porselan at pangyari ka. Sikat sabong murmuray na ito'y maplak. Nagpintas kan mo ading aglalong sikat umis-isen. Nagpintas kan mo ading ipatay ko taapang pingin na isen. Naganasan abiyag musika ating tay mapuy-buya. Dagos amabang arang kaunggan dahi tiring na. Ngamin tapintas mo awat pang ipadaan. Isip mong kayaw dahi to'y marik-rik na. Dahi nga is-isan mo ay pudno ang makabiyag. Kasla linunuta kalid mo ako sonanda. Takutis mo kasla porselan at pangyari ka. Sikat sabong murmuray na ito